akwenzeki ngathi kunezibopho bafethu kunzima nje khona ubuhlungu umuntu mesengasekho kodwa yabo oseshonile usephumile uthi ulithola lelo senti professor mhlawumbe kukhona la usizakala khona kodwa nje ufana nento ethi i-present i-absent ngoba uqina ayikho into ebuhlungu nje okhethwa nayo ingane ezincane udlule emgaqweni angiphathi khona ibhasi ngithiwa mhlawumbe ishaye trip ngawugezile kodwa nje iphara liyabonakala phara alinayo impilo. Mbali uthi ezinye izinto usuhlehlile kuzona ngoba ubona kufiwa indlela izinto ezenzeka ngayo. Kuthini kwenzakalani ngempilo yakho nabe abantu beshona left and right eduze kwakho? Sanibona babukeli ekhaya igama umbali wakamiya Portia Khadija ngokuhlala ngisekhonobia. Hayi kubuhlungu babukeli okwenzeka kuthina kubuhlungu njengoba saba addicted kuyona lento nalesitamizwa esingenelile sangenela ngaphezulu esikuthiwa i-crystal meditating impela ama student impela muhamba la edrobheni hayi ingane right ingane ezayo first year kuma finishing school ngibona impela nawo lamapipe kubuhlungu bafethu kubuhlungu senifundile naze naqeda matric naphumelela senizothi sekumele ikusasa lenu nilibone seniqala phansi manje niyalimixa ngoba nakho lento nizwe ukuthi akusiyona iwunga bafowethu yabona le yanto injengosawoti uma uyithatha uyibeka enyameni yenkukhu noma eyani iyaqobhoka lo sawoti uphuma ngala ngaphansi inyama idleki iphela kuyimanje nje angikho right mina kahle esimeni ngoba kusuka abangani bami manje ithinta ngini kwamakhwapha ngibuka ukuthi kahle ngikuliphi i-level ngoba phela thina siyafana nokuthi mesithenga usuke uyibekela ukuthi uthenga ukufa insuku zakhe ayisheshe so nga decide ukuthi ngiphume kunzima ngiphumile ke kuthike kunzima ngizima ngokufisa kwami nje noNkulunkulu ukuthi nje ngibe clear kukho konke kuba neziteji ke ofisana nazo ezibanzima ezinye zize zikwenza ukuthi hayi awuthi ngiyophumuza ingqondo ngiphinde ngishaye ubuyele kanjalo so nje ngokwami ngiyafisa abafethu emakhaya ukuthi ningayiqali ithiki useyiqalile akayiyeke bafowethu ikusasa ungayidephizeli uma ngoba namhlanje kungonombuso nokuzwana kwenu nomngane benu nempilo nje beniphile emgaqweni nonke kuze kube kufike ekugcineni kwempilo nahlangana kanjani nombuso? Unombuso untombazane esihlangane nayo ngadisala eAlbert Park eMaskandi sahlangana lapho nje kuyintombazane mina bengijwayele ukuya ekhaya ngibe la eThekwini ekhaya mhlawumbe uthi ngishaya into yokushintsha kwaba intombazane kanjalo ke ebonayo intombazane inyanga ngiboleka impahla yokugqoka isimani ingikhokhisa ingihupha le ntombazane nje wangayithanda leyo nto wangibiza wangibuza ukuthi yini le ifuna intombazane wanginikeza ukuthi angiphe intombazane leyo yanqaba wayipheyisa ngenkani ngokuthini isinithathile izinto kumina imali sekumele ngiqashe mangabe ngiyibona le ntombazane nje unombuso uqala kwami ukuzwana naye ukuthi wangisothisa le nkinga leyo bese wangisiza wangineza into yokushintsha okay ngase ngaya nami la engangifuna ukuya khona phela mengiye ebantwini basekhaya ngaphandle kumele ngibe clean ngingabahlazi ngabuya ke senginemali sengizothenga ngoba ngangizogoduka nje saphema kahle nomngani wami wangiphelezela nje wangifundisa ukuthi funda uthi ongcono mbali uthole into yokuthi ubhinqe njengebhayi uwash ngoba uyabona ukuthi lezi ngane uma ngabe umuntu ekusiza usuke enza inzalo engapheli so ngibhlungu nombuso bafethu ngibhlungu sithi eshonile nombuso nami ngikho right ngibuthaka ngoba yila engivuleke khona amehlo ukuthi ngibone ukuthi indaba yethiki inkingi beyishaya udadewethu Nkosi yami beyishaya ubehlezi futhi nayo angazi usathane nje konke lo behlezi nayo entweni eziningi nombuso mina ungisizile Nkosi yami la mntwana ngoba ezoshona nje professor kuzoqala leli sonto ashone ngalo
Ngifikile lapha nginenkinga nami nomuntu engiphila naye. Okay, kwa decide ukuthi ngiya cross night angilala ngibuyele endlini. Ngoba hayi babuke sengahlala endlini. Ngangabuyela endlini ngacross. Yazi washo igama elodwa ngangingazile kuyena. Angisam understand nami bese kungathi nasekhanda. Isigcino nje kwakhe bese ungathi nasekhanda kuseko right. Uthi umbingelela umbone ebuka abanye ngathi uyakuhleba ngamehlo. So leso style asikhona. Njengoba nje inqwama uhalf walapha eMaskandi mina ngisho ukuthi uyahlanya. Ithiki. Kunzima. Nami ngayi-include lapho ngeke ngithi angihlanyi. Ngayibala lapho. But kodwa ke nje since ehambile uNombuso nje beswelekile ayingaboni ukuthi ayingeke. Angisayithengi ngisho uyithenga. Ngihalele ngiyafisa uNkulunkulu angipha amandla ngalokho. Manje umbuzo uthi uma ithiki izikhombisa ukuhlanyisa abantu kanje anibi ngani nemhlangano ukukhulunywa ngendaba yayo abayidayisa ubona baqhubeka bathini nina nithini ke nina njengoba kuyinena nibhemana mina ngazi kubadayisi ngoba abadayisi kuthiwa khona ababengavumeli ukuthi ingene lento ngoba phela bona abadayisi basuka bathi beza ngapha so ngale ko Pretoria badlulile beseza ngapha babona isimo kuyisona ngayithiki abanye babe bayiphikisa ke abasebenza abadayisi lapha hayi kube ikhona kusho ukuthi ingqondo ayifani kube khona ukuthi sizele ukuzosebenza uyabona kusho ukuthi into enjalo ngathi imali siyayidinga yabona phela ngeke bethi abanye abadayisi bedayisa amabhlukwe wena uthi asidayisa ikhindi thina kuphela ngoba amabhlukwe made akuyashisa uyabona lonto kusho ukuthi kwagcina kuyinto enjalo phela kudingakala imali ekugcineni hayi ayikho right leyato ayikho right ukuhlanya ngekhanda ukuyibona uphuma izinto emzimbeni aqhuma amanqanqa umuntu emdala ezithande egeza mina ngokwami sengina experience ngale yanto yeah usilandisa experience yayo uqala ulunyelo emzimbeni iqala professor ube nezithembe lezi yabona like engathi embandami isuku iyakhela ke lento ngithi njengosawuthi nje uthatha ufa emanzini uzomeltha ngithi and lento kusho ukuthi usishayile singaphakathi egazini iqala phansi ifuna ibumbana ibosawuthi kanje and lo sawuthi akusona usawuthi upoison lento izakheleke indawo ngaphakathi la yakha khona indawo iyabolisa baqhuma impethu sahamba kanje inkinga esikhona manje aqhuma impethu umuntu yabona bafowethu kunzima khona usizo bafowethu siyaludinga kodwa hayi usizo lokuthi mhlawumbe ngokucwasana njengoba sikhuluma kanjena kube ngathi sikhuluma kanje sifuna ukuthi mhlawumbe uyabona kule ndawo ke phela sikuyona thina ube ngathi mhlawumbe you against ngangobani uyayibona lonto but usizo siyalidinga end of the day nabo government uma engabatholela indlela yokuthi baphile bekwazi ukusupport amakubo nabo bebe ngama permit phansi nabo ngedrugs into esibulalayo ngoba le generation ekhulayo isibonelo sibona kuthina lesibonelo esithina kuyafana nento engekho siyafana nento engekho siphila so nje lokho bafowethu umuntu angayibuki kabithi umuntu mengabe echaza ukuthi ukuba strong bafethu i-drugs manje usukuyibuyisela emuva ingane zasekhaya usukuyibuyisela emuva mina nginengane manje ingane yami ikhulile yokuqala nje ugela uzokwenza u14 years ngeke usho umbona angimfihleli lutho professor ngoba mina ngangalazi ngisaphinda ngangalazi iphara before so bekuthiwa ngangilazi iphara kube into nje ngangeke professor ngangeke and lento manje uzuyisesha ukuthi lento sebeyenze njengomuntu one business mekuthiwa uyathwala or something professor lento yabona lento le isinzima lento le isithi noma uthola usizo funa rehab khona rehab mengenzeka bengenisela ama herb athile obulala ngaphakathi ngiyakutshela professor lento ikwenza uretire usizo kade ukhala ngalo phela umzali wakho kuba ngcono uma ekuzela uwedwa I think angakwazi ukupaqo zake manje methadone ngicela imbiza ubona lonto angakwazi so many baningi end of the day unanengane uyabona leyo mali kwimethadone ngisho umkhuleko mfethu professor angazi mina ngani noma ngathi usungaqala ungene ebhandeni iqala ubopha ibhande or ukwamethadone uyishayile endaweni engathi kolihanyana engathi kochibini hayi ngoba umuthi usukhona kulento umuthi usukhona sesisetshenziwe
sesonodoli nje thina abangaboni ibuya front engimele bebe impushe la it like manje sesimkhove manje le mkhove uNkulunkulu ngokuthi phela sona uNkulunkulu abuye ambulu ngwengweze emehlweni ubone uthi hayi ngeke biloni le angazi akwenzeki ngathi kunezibopho bafethu kunzima thi khona ubuhlungu umuntu mase ngasekho kodwa yabo oseshonile usephumile uthi ulithola lelo saint professor mhlawumbe kukhona la usizakala khona kodwa nje kufana nento ethi i-present i-absent ngoba uqina ayikho into ebuhlungu nje okhethwa nayo izingane ezincane udlule emgaqweni angiphathi khona ibhasi ngithiwa mhlawumbe ishaye trip ngawugezile kodwa nje iphara liyabonakala phara alinayo impilo ufaceane nomzima professor sekuyokuze uyazi ukuthi ekugcineni lo arosto loyo uyawufeza thothi usesimeni esi-right like mhlambe la ukhona usendaweni uyasizwa abantu abanje sebekususe ngisho eminyango mhlawumbe uhlala endlini but kodwa uyabona inkingi ukuthi hayi ngeke kodwa ngokuthi le yanto uzoyithola mawukuthi uwane nanivumelane ngayo ukuthi wena uzoklina la wenzeni uzoyini kodwa kube nama challenge anzima obonayo ukuthi cha ngeke mina lo hayi ngeke ngibe isiqila ngokuthi hayi yabona nje kunzima bafethu kubuhlungu khona ngodadewethu noMbuso nje bengasekho ngoba nayo benengane umndeni wakho ubumthanda and futhi uNombuso bezwakala bengaqhamuka amantombazane la eMaskandi elwa uma seqhamukile wababiza ngegama sekukhona mhlawumbe okade engenile phakathi kwabo vele uma ungasekho kukhulunywa izinto ezihle ngawe ngisho kade kukhona wrong kodwa uNombuso nje beyintombazane ebinaso isithunzi bungambuka umthathe kancane mase seyikhipha into yakhe umlaleli ubuza ukuthi hayi lo umuntu uyazwakala ke imfundiso yakhe la kaphuma khona uyabonakala nje uveza kanjalo ukuthi wena uphuma ekhaya njani ukhuliswe kanjani nabantu bayakulalela ke bekunika indawo yakho isolvekile yabona naye walimala uNombuso shuthi kulimala kwakho walimala ngaphakathi lento yakhe wayi-attenda waye esibhedlela ngayo lento engishoyo yalo arosto ubuya kwakhe akahlalanga isikhathi esingakanani ngizwile ukuthi ukhona ngizwe namhlanje ebusuku ngakusasa ekseni ngiyise eMaskandi ngabe sengiyakeni ngamfica ngamthola ukuthi akalalanga be-Cross Nightel noMbuso angibone kahle aphinda athi ngavala amehlo sathi sahle nje ngangibona igazi emakhaleni noMbuso ngiyamvusa apha waphaphama igazi emakhaleni like uzothuka athi khona ipain noma yini alisule nje njengamafinila nje kahle ahlala Texas njalo obene umuntu wakhe baba nenkinga kuphoqele ukuthi bebe ngala nami leli side engigcile ngakulona okay gcine futhi sesidala naboke ngalapha Texas njalo awuNombuso awu mengizwe nangi awuNombuso bambela uplastic lo abamnyama laba umthenge ethu zamaPakistani la shaykhas la abantu ewafu lapho igazi hayi ukuthi iphuma amanzi athi iphuza amanzi okay usanjalo ke kwahlanganiswa ngabona ukuthi bayamsukumela ke nabantu abaright abanemali ukuthi akwazi uthatha imali yokugibela satatazela nathi ngoba nathi ngabuya kasekho kakhuleka ukuthi sehambile esibhedlela These siqoshwa futhi lapha ngaphansi kwebridge njengoba kuseButter Park manje hayibo mengithi ngiyabona ukhuluphela uphuma kuba ugqoka into ezizi ingwe leyo ngwe kumndeni wakhe nje mangikhuluma uyayazi ubona wafika naye uyipijama kuyishirt kuyiblue uhamba ngeenyawo uyisayinele yena umngani wathi ngifuna ukuphuma esehlalile lapho isonto lonke professor that day akaphume ngalo usuku okwakufike ngalo ugogo wakhe oma down up lawa amahewu mina umuntu owayembona esevela kanje ngaseButter Park manje ngiyadidiseka ukuthi ngabe usekhuluphe kanti uvuvuke yabo from lapho ukubuya wakhe ke
uNombuso akazange kusaba uNombuso kuyena akuzange kusaba njengoba ngithi kwabe sekuba iweekend kwaqala leli sonto lelazoshiya ngalo wathi hawu Mbali yabona kusho ukuthi besethatheka nje njengento nje lento engisho yokuba absent yokuba present ubukekeza if ungathi uabsent so nje bese seyileyo nto ngisho into akayibonayo uNombuso uthi yes uNombuso beyithanda uNombuso beyithanda lomntwana beclear lungile bafethu so wathi Mbali kumina Mbali I think ngisho nabo ndaba bazobona nje ukuthi mina besabangani noNombuso besabangani benabo abangani laba bamakithanayo abakuthanda mengabuno nani but mina inkinga zaNombuso bengayitholi bezesho mengixoxa nami noma two partner wakhe nenkinga ethile bengabi ngayidanti indaba ibigcina kumina nami okwambe ngibonisana noNombuso so nje ngixephukile enyameni ngifuna ukuqhama amanga njengoba nje kusitsa ngeze indaba yakhe uthi akekho emhlabeni ngifike ekseni angikwazi angisho ukuyoface isidum sakhe angikwazi ngavele ngathi yenza into engenzayo kakhulu angikazi ngibe right kuze uNkulunkulu ngiyafisa amxolele izono zakhe naye oba esikwenzayo ngasho ukuthi siqala singakwazi size sigcina ingqondo izivulekela kukona lo wrong esikubona sesiphakathi nendawo futhi nabo wrong naye izinto engasile uzokubulala ezokutshontsha bengazenzi so okunye nokunye umuntu ukwazi yena ngaphakathi nalokho esingakwazi ngiyamxenxa nje uNkulunkulu ukuthi azamxolele naye uNombuso abe yilambe elihle kuthina bese abangani bakhe naye akazi ukuthi besimkhonzile siphume singabe sesihamba siba yibhande elilodwa sonke kube ngathi inkampani ngiyamcela nje ukuthi uNombuso duke abe ilambe elihle thina uhulumeni usidayisele uhulumeni usibiza isenti dayiselo uhulumeni ngoba kuyinamhlanje manje kuseni ade sengike nganyuka ngaye ngale phezulu ngithi ngiyaqhamuka ngiyabona iveni lamaphoyisa neambulance lencane emoto awume ngizwa ubani phela manje musubona isigameko esikanje usuyabuza especially mungahlali ngale ngalala ngale ubani loyana angazi ke angakazi noma umfana noma intombazane but kuthiwa ushona izolo emini njengoba ulungisela uthathathwe manje esibunzima ngisho abafundisi mangabe bebona ukuthi nabo sazalwa siyingane siyacela abantu usambe besikhulekise nje just ingqondo zethu yiwasheke ipacabanga abuyele uthini ngohulumeni ongakhulumi ngeindaba ezithinta izidakamizwa mina ngazi ngoba yebo wenza lokho nabantu abafisayo ababonayo ukuthi ngabe lento ingena kanjani but okwethu sathe nje sowathi wakhona indawo esiyakhiwe ukuthi sithathwe sihambe siyohlala khona sigcinwe uphume ngoba usuphuma impela ngoba sekuphasa kucaca njengomuntu osejele nesigwebo ukuthi leyo nto asiphindanga sayithola ifeedback yayo sibaningi mina ekhaya nje ngase ngikhulumile nabo uma kuthiwa sesibanjwe uma ngeke ngikubalekele umthathe off amaphoyisa ntontoni emgaqweni kuthiwa siyabanjwa siswa lapho kodwa ngiyocela khona lapho bengifonise just ukuthi ukhululeke umphefumulo nama wazi ukuthi ngikhona ngiyaphila uthola i-direction ukuthi uwazi ukuthi uzongibona nami ngibe strong ngoba indlela kwakhulumeka ngayo nawo amaphoyisa imane efika lapha ya muze before siqoshe nje lapha emgaqweni wafika nabantu be-rehabilitile ekuthiwa basilungisela lezo zinto lezo kwathiwa isazothi ukudonsa kancane le yalabo ababefika on top of basebenza phekwa leyo umuzi kwakuthiwa usuyakhiwa usuqediwe sengangezwe ngishe endabeni ngivakashe ekhaya ngale ndaba yalowo muzi but asazi ukuthi kuphelele nayo umthakathi ubhuti lo umthakathi lo seqalile ngiyacela Nkosi yami uSathane ukuthi angamngeni njengokubona nje ubhuti uNkosi ngisiza ukuthi uyathanda ukusisiza njengoba washo wathi igama lakho Nkosi ngisize uzele lapha kuthini ukuthi azosisiza
ngiyafisa ukuba uThixo nomzali wakhe babe nominate lelo gama Nkosi ngisize sekho kuba yiqhawe mhlawumbe ukuthi naye kuyothi mhla kufika insuku zakhe zokuthi uNkulunkulu amthathe kube unethimba lakhe naye akalishintsha waliguqula ngapha walibuyisela ngapha. Ngiyafisa ukuthi angadikibali thina siyakwenza okwrong impela ngokuhlukana kwethu kodwa angadinwa yithina asisize. Abona mengathiwa sithola i-rehab njengokuqala kwabo kwalento engishoyo sithola i-rehab. Leyo rehab kungabo ukuthi nje uyahlala uyaphuza uqeda 2 months uyaphuma. Leyo rehab besisize nje nangokuthi okay esikoleni wagcina kaba unani uyayibona lonto. Uma befuna ukuthi ngempela beyiwashe ngempela thina uma besithatha besigaxe rehab angithi ngala sebeyaqala bayaqina imigwaqo ukuthi abasafuna street kids whatever ngabe iphara kufola lapho ku street kids beqhubeke ke nalento yabo ke yokuthi ke for angingeni indaba zabo zokuthi abo foreigners like government kanjalo permit or not permit uyabona but start there qala emgaqweni beclean imigwaqo ngathi kuqala izovuleka ke indlela yakhe but nebelebele bethi kuba imbushe siyaphela ngala ngemuva thina siyaphela mhlawumbe kuyoba yibona kama 2000 ayobe sengena under leli gama lethu lokukhala kanje lokuthi hayibo sizele sekukhule ngithi abantwana yebo akekho esithumile sasingazi kodwa ukubana lento yena ugovernment wethu wenza sho njengezwe njengoba umuntu meyaphesheya ungene shaya passport kuqala ngithi ibe visa everything nalo kodwa yonke lenyivinyivu bekuthiwa izange ibe kanje njengoba akekho ayisithumile ukuthi asingene edragsini ngaba izange yababikho yonke lento nakho kushunqwayo kwangala eSouth Africa bayaphila banemoto insango ogwayi nje lokho kuqhamuka ngani ngaphandle so isandla sikuyena sikuyena isandla uyena owaba nesandla ngani manje ukuthi sinoboya bemfene noma esinyani kodwa isandla sikuyena futhi isandla sisangaqonda kuyena. Ungathini ngama leader njengamanje kunempe khona lapha eSouth Africa kuliwa nabantu bokufika abalapha ngaphakathi ngokungekho emthethweni nabenza amacala kube nzima ukuba tracer cause abanawo ama documents abaseyikhundleni balwisana namalungu omphakathi alwela leyo nto leyo. Wena ungathini kwabasiphethe ngaleso simo leso sokuncelisa abangayizali? Ingoba bayagaina nabigcineni noma ngingasho ukuthi igcineni ingoba angeke belwisane nabo mebengabe la kuthinte umuntu ozele kulento le ngokuthini siyabona angithi kuthiwa ithina like abasabancane kuthiwa yibona abaphathi abazokhula bebabaphathi bezwe ngithi o president basazalwa futhi ngoba phela upresident uyaphuma uzoba khona kanjani mengabe kuzophinde ngapha bazama ukuthi belungise uyabona bona laba abalwisana nabo kukhona ukushaya amanzi phakathi egcineni imali impande yesono professor ungaqasha ukuthi uliphoyisa ekubeni uliphoyisa ube uneposi ebria kuyenzeka siyabona so into enjalo ungayithini that's why ngithi inkingi ilapha phambili esandleni siyomane sisho kanjalo nje nabasidabukelayo besidabukele kodwa iqiniso kubhlungu ngoba ithina esambayo uthi lo nesandla umkhabu uyacwebezela mawuyintombazana ama hips alengela ngapha thina siyabhubha egcineni umuntu mase kumele deliver speech it's like uyathinteka ngento akayibonayo ezweni kanti uyeni implant yalento qinisa likho phambili akwethu lungile mangabe ukuthi sibambisene nabo abaphathi ngoba abanye ngathi noma benzisa ubunyumba benzisa ukuthi umuntu seyazi nasewazala waqeda izingane zakanayo ingane 91 esangadideka ingene ema drugsini I think yibo abafasi bezinto ke labo bantu labo umuntu osezazi ukuthi magcina wamvela uhamba ngedodge uyabona kubhlungu ngoba lo magcina wakhe kodwa kusala uyizozala nceba le ndoda yahlekwa ngoba kusasa kuya ngawo ungayibona wena ngike ngibuke nabanye impela ugezile ngokuthi umuntu uyakwazela ukuthi uyaphema uclean professor athi midlula ngakwena zathi kulungile unto you yabona bonke labo kulungile.
Isiphi isifundo osithole kuNombuso esaphila? Ukuthi ngibe strong professor. Manginenkinga ngizama ukuyifixa ngaphandle ukuthi ngiyiculela abantu. Ngoba umuntu sangenze ngathi unawe kanti uyena akusekwenza incwadi hambe nikeza abantu amaphepha ukufundani lapho uvesibani ngenkinga yakho. So uNombuso funda umngani mbali buka umngani ukuthi umngani into kanjani. Futhi yazi ukuthi munenkinga uqale ngokuthi uyiface wena kuqala uyisize and ngeke mbali uyisolve inkinga ngenye inkinga. Uke wathi uke wanokungaboni ngasolinye nomuntu obambisene naye. Kodwa wathi mawufuna ukuhlehla uNombuso kwaba uyena oThiqeni. Awusitshela bekade kwenzakalani futhi kukusize ngani ukuthi uthi mawunenkinga ubikela uNombuso? Like Professor amapara ngingasho ukuthi angazi ngizoyibala sodoti. Yabona uma ngabe umuntu eqalekile Professor. Yeah. Qhamuka umzali ukhathazekile nje wani unembeza awusekho. Umzali uzokuchazela ukuthi mina ngisuke ehluhluwe ngilale lana egarage ngoba phela ithegu leli siyeza ukuthi kuyabanjwa ngizwe ukuthi indawo yokubhuka yokulala ingala ngina imali kodwa ngasaba ngisho ukusuka la. So sekusileka akusekho indaba zokubhuka ngidinga umntanami ngoba abanye bathi akasekho kade ashona. Abanye bathi khona. Akayibuyile imemory kumina njengoba umzali ngimitha nje engitshela yonke lento ukuthi kambe usili ubani. Sengizoqamba manga ngivume ngithi ngiyamazi. Sengizogijima Professor. Like mina umfana nje ngingajwayelana naye. Befikile bezomlanda abantu bakubo ngosuku lokuthi kusasa umzali umzimba uyafika. Baqamba manga abafana kwathiwa ubaleke nesikhwama somuntu odayisayo lapha sebebuye naye bemthwele manje. Ngaleso sikhathi wabethi manje bakhuluma nomuntu okuyena ohlele emakhandleleni njalo ekhaya. Shuthi uzokwenza izinto kokugcina namhlanje kusasa befike sebefika uyimithetho aphindele nalenganya kube emuva. Baqamba manga wabasenda lo sisi wathi ngiyobuza ukuthi izinto akade baleke nazo ngabe zidinga malini. Babuya besho 12,000 intontoni usisi wasuma vele wabapha 100 rand. Shuthi babebona ukuthi le mali izoba less than 100 rand. Basebenza ngalama ngabo. Ingane yabantu ayimncwaba ngumawayo. Ayizange imncwaba. Kodwa ke ngabatshela labafana ngathi obafethu kuyosiza ukuthi niye kuyena lo mfana ngoba ngashwabula phela lo mfana wayomngani wami ngashwabula ngathi ngeke nina nize nikuthola ukuya phambili ningakezi kuzoconfessa kulomfethu lo ongamfihlanga unina wakhe. Namhlanje ngikhuluma nje akakwazi ukuhamba labo abafana bobe lo nto abenza ukuthi umfana ngamfihlo nini omunye wakhona akasekho emhlabeni. Wahlala 2 days mina ngiyazwela Professor ashintshwa yikonaka ama drugs nami shuthi ngibe kanje. Kwagcina kuba mina osebenza ukuthi umzimba womfana lo uthathwe. Kodwa imini washwabula ngomlomo wami ngokuthi abayiface lento ukuthi bezoconfessa kulomfethu lo. Naye lo nje bengasakwazi ukuhamba. Uyangimemeza manje mengidlula ngakuyena. Ngivele ngimbuke kanje thi ungakubuyisela okubi ngokubi ngiyazi khona mhlambe la inhliziyo yami khona ezothi ngime ngimlalele ukuthi uthina ngazi. But mina ngisabona ebiza umuntu wrong. Ayikristi mina ngabe uthi wembali ngicela ungibizele ngimasirive. Ngingabona lapho ukuthi ufuna ukuxolisa phela useyishosha manje. So nje yeah busachaza indaba kaNombuso ukuthi uNombuso wabe sengifundisa khona lokho ukuba strong nanokuthi inkinga yakho mangabe unenkinga funda ukuthi uyisolve inkinga ngeke uyisolve ngenye inkinga Professor. So noma nginenkinga kade nginenkinga nomuntu pa mangibuyisa umqondo ngoba kuyenzeka ukuthi uxoxa into nomngani ngoba noNombuso wayekusho lokho ngoba wayesezwile na ukuthi ngifike ngime nawo lamantombazane lawo ongakazi wezwe ekhuluma ngisho ngoba impela mengithi sesasetshenzwa ngibona nginje kodwa ngiusathane. Ngikwazi ukuthi ngikhulume no lapha ngiyazi wena uyeza uphakathi nendawo la njoba ngimemeza lo yangithi ungale wena ungala ngikhulume ngalolu daba lakho kade ukhuluma phansi kodwa ngigididiyele kuthiwa yabona nayi ithiki nawo lengize ngithi ithiki that's why ngithi siyadlanya emakhanda
ngeke mhlawumbe ngifike ngitshela ukuthi nginenkinga ngitholakala mhlawumbe ngiyagula kanjani yabona sekuzothi lo okade ekhona ngixoxa lokho emantombazane phela usufuna ukududuzwa ngithi sekuyaba usezokutshela usezoxoxana Wesley noma Wesma hayi bwasazi ushawa izinge nje singalazi wawusibhampela usahlala eflatini uyabona yonke lezo zinto zigudla ngalapho ngakwena yizo zonke kunombuso engibize ngihlalisa phansi ngitshela ukuthi inkinga yakho mbali yazi ukuthi inkinga yakho wafika wedwa ngiblame kaqweni bani yize isisho sithi usiswa ngempela uyomthola ekhambeni nobhutwa ngempela but uyabona lempilo esiphilayo thina sinenombuso isiqubulo sethu besithi thina siphila impilo yamanga mase sesihleli sesikhuluma nje naye nje sikhumbula izinto zasemakhaya engikhumbuza ukuthi eqala ukungibona ngiyintombazane esathi lo sisuhlala lapho uhlala edobheni la ngoba ngike ngimbone ngayizwe legqwe kanje ngakusasa ugqwe kanje uyayibona lonto yena kubo ke bekugujanyana mina iseduzane 25 rand ukugibela ngekhaya manje so engibona kanjalo asho ukuthi hayibo mbali ngingaku-understand and bayakuzonda maybe ngabe bengaku-understand kubona labo phila nabo senkingeni kanye nabo bayakuzonda so wayikhulumela into enjengalezi nombuso akuthanda ukukhuluma engezwa uhletshwa womunye kodwa ifuna ukuthi akubuyise nomqondo ukuthi njengoba uhletshwa ngento wena obuthi uyaphefumula ngithi so yekela umuthi uzwe ngoba kanjani uyacabanga ukuthi ngixoxeloba noba singathi yabuye athe ephuma lapho into esekuyimele manje uyenze yekela ukuyisesha ukuthi ungabe ubani uxoxele ba wena lungisa ukuthi ke manje bengakuboni uyaphansi thina kule ndawo asinalo utho sonke kodwa ukuthi omunye ungade umbona egeze egqoka bayakujabulela ukuthi bembone ngena into yokugqoka abantu abakwazi ukuthi bese simene esifanayo sonke bedayiselane iPanado ngo2 rand mungenayo professor usala kanjani inzima bafethu access thina ngomuthi abona nje ngiyamfisa ngiyamdinga entweni eziningi ababezongibonisa nami ngiright vele esimeni uNkulunkulu ngisizile kodwa angikho right uyazi ukuthi inhliziyo idlula umuthi umbambe lomunye umuntu njengoba ngithi mina angisahlala eminyango njengasekuqaleni but into zami aziqondile professor ngisiyena umuntu obhilivele emthini asiqondile sengithuke intombazane yeza yazongithuka la ngihlala khona yathi nginomona nalo umuntu ongisizayo naye ibhuti lo unokwenza into zakhe ke phela kusho ukuthi asikho isidingo sokuthi angifihlele mina angisilima aqhamukise uthi uSimama ngicela umgadele la ekubeni uyena organizer wayo yonke lento ekuthiwa igadela so njengoba ucelwa wena as if ngoba ehlala eminyango lena nisendlini so ucelani imgadela ekugcineni akayihambi maskandi sambe maskandi isemphela ndaba lapha professor ngike kwangathi ngempela ekhanda unombuso kade engakashoni ngayibona impela ngumuntu useless uze kwasukuma wona amantombazane ngawuthixo azoqonda yena lo muntu athe access phela manje akusekho right akasekho right umbali ekhanda professor uqwaso uzuqwaso ngisho na umuntu ozothenga kuyena ngoba manje akasazi noma nale mali uyithakathile ngithakatha ngani mina ngabo wayisona ngingasho wayisona isilima naso angazi ekugcineni mase sebona futhi iqula amantombazane selibuya lawo futhi amanyawo ngibona mina engizonda ngaqala futhi kanjani ngoba ngavele ngaduba ngahamba yabona ukufasela inhliziyo professor ku modern umuthi nje izinto ezenzakalayo kuba modern umuthi ngingasho ukuthi ngiright angikho right embali abantu abayazi impilo yasemaskandi bayigcina kithi masikhuluma ngayo kanje masikhuluma ngayo kanje babili bathathu abafundayo nabangayifisi ukuyibona besemaskandi wena njengomuntu wesifazane mathi ukhuluma nabanye abantu besifazane kungabe mhlambe uqalile into ewrong ukujabula empilweni yakhe usekubeke phambili njalo ngolwesihlanu utholakala emathaveni uphuza utshwala kudliwa ontashi kubhenywa ohabli bani uyibuka kuthi maskani kanti isuke isumakhelwane masenjani yambiza ithi yabona nje beqale seyifaka emakhaleni ayidonsa uzoyidonsa ngomlomo okulandelayo yini ongayikhuluma nababona besifazane hayi mina ngokwami nje bafowethu niyezwa
niyabona izwe futhi kusangenzeka nje kulokho izinto noma inini njengoba kunalento yokuthi kuthiwa ipermit ongeyabona so ngisho kubona la new generation ngisho ungabe ushaya itashi unenkinga akusisona isisombululo leso isisombululo ukuthi uzoba dizi ngaleso sikhathi ngoba phela bafethu eqinisweni drugs mangabe ushaya ngoba uthi kade ngiyosolve into ethile ishi umqondo wami yazi ufuna ukurelax awungithengele nami lo it just ubudizzy kuhle komuntu oshawa isiyezi ngaleso sikhathi into ngiyisebenzisa drugs ayisizi lutho ayisolve inkinga okunalokho iyakheleka ngaphakathi uqala kwakho njalo lokho ukubhuka le i-funeral next to court le yokuthenga kwaseMaskandi ngoba abophela lapha eMaskandi siyafana thina abantu abangasenayo ingqondo dala ubobonga nje khona mengabe usakhuluma mhlawumbe nje nakhona kubuhlungu sengize ngisabe ngisho ukukhuluma nabantu abangaziyo ke manje la eThekwini eminyaka sekufana nengoma kodwa usilo nengqondo uyabona ukuthi isamile lengane ekuthenini iyayibona ukuthi yenza into e-wrong. That's why ngithi mina ngisho ngikhuleka late kusho ukuthi uNkulunkulu eseqedile ukuthatha imithandazo yabantu. Kunoqolo mhlambe lento engayenza mhlambe ekukhuleni kwami angikaze ngibulala angikaze ngikhiphe ngishisisa but kodwa ngithi khona inkinga mina engayenza omunye umama wathi kumele ngicele nje kuqala uNkulunkulu singicela ngixolele nje ngami ngokuthi uma wangizala ngaba khona emhlabeni bese ngathatha impilo yami ngayishisa sengikhulekile professor sengikhulekile angazi noma mhlambe kuseza noma ngiqine ngiqhubeke ngikhuleke isiphi isimo nje sesiyeza kufikela mhlawumbe lapha emgaqweni sense umuntu obunokufika lapho sixoxela igeme onokubhekana nazo emgaqweni mhlawumbe ukuthi nomunye nje azi ukuthi kunzima kanjani lapha empilweni yasemgaqweni hayi uphunyuka phela mhlawumbe ngo7 after nje ukuxoxa ngami la sengiyakwenzeka bengingasiza uphunyuka idlozi nakhona lokho uyalandela ngithi bengihlala ngala ngezansi kuhapa phuma ngala ngaphezulu ngakopota park hayi uyadobeka phela nanti iqulu kanti naye ugela kahambi ngoba ehamba kukuhle nalabantu abawu3 4 khonjiwe manje hayi kushuthi bami ngabona ke le ndlela abayithatha nami ngizoyithatha phela ugela uhlala la ngihlala khona kanti i-rape ngiyabona nanko kamahlahle sidlala nangekhale waqebula kwabakanye basho ngophongwane uLondi basho ngophongwane ke kena abaleka ke ngazama nami ukutshela abanye abantu kodwa isigcino ngeze kuseni bagcine beba u7 ngazi udadewethu uthi wathatha siphi sinyathelo ngoba indaba yakhe impela ngaphatheka kambi mina ezohlapha ngikhuluma ngane kodwa indaba yakhe inhlungu uyahlebeka ngiyibona lonto yena ngezwe ngikhuluma kanje it just because usizo nento ebhlungu thina nganje semakithi professor njengoba ngithi sesinenkinga ngeke kureshwe abantu uthi xa kusize uphile ngakusasa ngivela uyabhema showcase ubabone kulo ndawo uphinde uact as if like right usuke ezothini because bayabula wabanye ha professor akazama indlela ngeke isezweni lethu la kanti sisholani sesiphezulu labantu baphanthe endaweni eyodwa ngala ubuhlungu yeah uyabonakala ukuthi awusayibhemetic ngikuzwa indlela oxoxa ngayo Hey professor phela iyenza ube hyper abanye bathi umuthi wemali umuthi wasezulwini umuthi ongena ezulwini ayikho lento i-drugs ne-drugs musaliqala professor kubalula ukuthola imali yeah uzibone lento ukuthi ngempela inosathane kanjani kubalula ukuthola imali awugaxele professor should mengithi awugaxele it like ukushanela endlini kade kushaneliwe but ihlangana izibi uyayibona lona seyihlangene ke manje izibi seziningi ke manje sekufuna umshanelo nepower ozodudula lezibi hayi ozoyishiya kodwa uzothola lo mshanelo kodwa njengesidome esikoleni angeke uthole yabona nje lento iyahehana ithi ube wena utshela abantu ayibo ithiki uyayishaya ithiki shaya ithiki usuka wenze ngathi Superman hayi imali uhlangana endleleni uyivi akomali la akomali usuke nje uyidonsela amanzi ngomsele mo
ngoba lento uyavuthwa ngaphakathi naye uyavuthwa ngaphakathi but ithiki ngoba yakha ngisha amanzi emzimbeni ngaphakathi iyamtwist umuntu okay njengosimanje yeah hayibo naye futhi Professor Zuthu naye kunobhuti osebenza nje uma sidla ngila emsakazeni kune building elanga phambili la ngaphesheya kule side la so ogwini yeah lo bhuti uthi wayesemakhoti uthi wambona uSima ay manje kodwa still siyayibuza siyayiphendula ngoba phela thina sicina sekungathi siphume isisune esisodwa thina amavara ungahamba manje uye lapha eMaskandi uzodideka yimina meke ngangena lapha iyo nje isho mali mbambe inkunzi iphara melekela ngene esiqokwini ngabe salikhomba most bafela lokho nje most laba abasebenza ngegrip yard abashaya recycling ubone bagcina bekupheka kubona irevenge ngikutshele mina ngoba lo thatha ifoni meke wabaleka wangena phakathi bengamnombolanga ngento yokugqoka futhi abantu abasenendaba nento yokugqoka ngoba lithi ngene iphara libe umzimba uyafana nobuso wabo bonke meke wakhumula iskipa nje sekuyafana izinga zonke nje ziyafana nje hayibo Professor so siyayibuza siyayiphendula ukuthi uSimasi yamazi ngale yina ihlalele ngale ngakomakhotha ngabe kushuthi kuphanteka kahle manje ngalokuchika kwakhe ngoba iParis limi iphara lingashawa imoto lambe kanje lizophanta ngakho Professor lisindi liphile libe right lihambe leMaskandi liyophema uma selibuya nje seliface nale robot suka kanjalo embali iphara udoti bafethu futhi lo aqamba leli gama ngathi liyaqhubekisa niphela lento ethi ingahlazimike emqondweni omunye walimala usaze washona walimala ngayo imoto akayi njalo ukuyobheka insimbi enanetsimbi le around onyaweni angazi ukuthi kodwa wazi wasizakala kanjani ngoba isigcino sakhe ukushona kwakhe sezoshona ibingasekho insimbi onyaweni but induku le crashes ibisingaka i-crashes Professor ibisi ungasazi ukuthi uzothi yini esenza ukuthi phela ibe ne-cox elokuthi inyuke manje lingane naye ugcine induku kusho ukuthi beyitshontsha yona le phishana mhlawumbe yatshontshwa omunye wayesenkingeni ngempela ke naye engakwazi ukuhamba mhlawumbe wayitshontshelele awila isabona khona ukuthi ubhuti right ubhuti uyahamba kanti manje kahle abukhala lensimbi sekusuka nje ezoshona kwakhe yavele yamthatha ngempela imoto futhi okwesibili ke manje angithi ufike walimala ngemoto wangayilahla induku walibele eqhubeka ephanta ngakho irobot imelivala induku ingekho kusho ukuthi engasaboni nenduku azokuthunduza ngayo ese manje abanye abamazi bebona sekuyahambeka beside lo ni crashes 100 yabona ke phela abantu yamagazethi awafani khona abantu ngilazi kudala lepara alikazi lifake ngisho isandla nje imoto omiphakile la amuphi 100 umuntu sebona ukuthi hayi ke sengithole nje kushuthi license siyaqhubeka ngalo-100 seyogonyoza yamthatha futhi imoto wabuya ke again ke manje sesiyambona ke nama crashes are fresh nokonkolo omusha wahamba nakho nalokho kolashona la futhi washayeka kakhulu ngaphakathi ngoba thina sinamandla ukuthi uye esibhedlela ngale kanti ukuchaza nje ukuthi uyaphemiwe ngakhulu mina ngigilimele ngikwaziwe ngachaza odokotela futhi bakujabulela lokho ngoba kwi-drip bathumela into straight ezo flash uyakwazi ukuhlala Professor uyakwazi ukuhlala and amanzi phela futhi kumuntu obhemayo ukugeza awumuntu onzima kambi uzifo zonke onzima ayikho lento ukuthi umuntu obhemayo mebhema uqeda uGoft ayi uvela uphuma emanzini ubhema ugwayi ubuya kakhulu uGoft mina ngazi ukuthi kanti indaba angazi yabo nje umuntu endaweni eyijele isibedlela ureport ukhulume nabo ngoba benomsebenzi wabo lo bazobona ukuthi into abazokusiza ngayo ngeke bekubuke besebenza uphoqelekile ukuthi ube lapho bazofuna something ezokudetoxa bese nawe uyayilekelela a roster nanku uyeza modern trip shona eshaweni wathi umsholozi nje washona eshaweni nawe ushona eshaweni ushayishawa ayaya awashaya impela aya lapha ayaphilisa isisuke ke phela nawe kumele ucabanga ukuthi wena obuthola imali uhamba uyothenga ngeke usabiswe isisu hayi ngaphandle ke munzima ukuthi ikhike ke mfana mayi ithiki ke vele njengoba ngisho ukuthi uba namanzi
Ayikho into engaba right ama-veins, ama-small veins anamanzi. Showcase lapho uyubhukhela isibhedlela kuthiwa drain wangithi. So ayikho into ongayicabangisile lapho. Nje ithiki nje bafowethu. Ngoba buka laba bakuma finishing school ko Unisa ngithi mengihamba la trope yazi mina khona abakhulile kunami professor kodwa ngithi mengiphenduka ngiyabona uyaloda kuyipipe ngiyakhuluma ngoba sengina nokuthi angazini ngibambile ukuthi ngingayeki ukubhema ukushare iqiniso kwabanye ngiyakhuluma ngimtshele ngithi kumnandi uyazi mhlambe that day off usuyathatha umsebenzini uyoqinwa imanager ithi songayazi amanzi alethiki awucabanga iminyaka emingaka ufunda usuqedile subiziwe waye emsebenzini washaya isonto elilodwa kusonto sekuqala kuthi uthakathi umakhelwana ayikho lo bese uyibhemela ungalali kahle abanye nje manje ungena omunye ofundayo manje oyimisele ngekusasa lakhe professor uyafaka usathane wengane enye elibhemayo lento le efunda khona na kuma finishing school ngokuthi uyambona uhlakaniphile phela i-drugs ikwenza into yiyona uma isidingo ukudengezela more bright uba bright more so uyabona lo akalali esikoleni lapha uthisha useyafuna into zakhe konke kwakhe right kuya nominate number 1 it's it1 noma 2 lo weChristian showcase nawo uzongena ufuna ukungalali kanti udonsela amanzi ngomsele so qaqekani bafowethu abanye abasile emakhanda bashaya amakhofi mina ngintshela ngomiya wasekhaya ukuyena bengimshaya kodwa namhlanje ngikhothama ngaphansi kwakhe usesempumalanga manje i-drugs nje wayitshela kahle and wangilalela ngoba ukhule uthe sefunda umatric bese ngimsiza nami ngoba mina lo muntu wangithengela umuzi uyena wangenza nje like mhlawumbe ngikwazi ukuthi ngisize ekhaya imali esile nje bese ngimsiza bese ngimthengela ngishiya incwadi namhlanje uright upure nje empilweni yakhe i-drugs azishawa utshwala uyaphuza so mengabe bafethu ngifuna ikusasa leni jabulisa abazali bafethu ungaliqali itash izokulidela ekuthenini uphinde ufuna ukutaste uyazi uma uqala ubhema ugwayi ubanjwa womunye uvela uthini hayi ngine stress ngifuna ukuphungula i-stress uyabona lesi stress sikagwayi sizokwenza ukuthi umlomo wakho uvume ukuthi ucrush insangu ungena kwinsangu professor uqhubekela phambili kwitash uya kwi-Christian med usunathi usungomunye wabafowethu usuya eda nawe kuthiwa ke esikhumulweni sendiza noma samabhasi uyabona njengoba ngibaleka kanje ngichapha ngize ngifika lapha umusi usulapha kawo ususe airport and le airport yamabhano uyafile so bafethu ungayifisi uyandiza phela kusuka lapha ezulwini angithi ke phela ngoba usukuhleli basobe besakufix undiza kwakhe leli bhano leli kuthiwa liya kwi-space ubhlungu singakhuluma bala awusixoxele la ngendaba cause onke ama-episode okwafika kuwona la hey usuke ubanjwa usukuma uhlala undiza and namhlanje igazi lakho liphansi ingoba ngathi nababukele ekhaya bafunda into entsha ngethiki namhlanje usunesikhathi ugcinela ukubhema ithiki ayikho egazini and iphuma kanzima sithola umbali esingamazi thina kuyimanje sengijulukile nje mase ngiphuma la ngiyogeza iyaphuma professor emzimbeni yezo and wabona mengathiwa uzolibela unyekile ithiki wayekhonathi uhlele emkhanqweni uyayeka usangayeka yibo umngani wamanzi ngoba njengoba ngisho ukuthi professor ngaphakathi ithiki la ihlala khona iyavuthiswa nanami imbala ngibonile ngazi ngawukhona ukuthi uNkulunkulu ngisho ukuthi umusa kaThixo usamkhulu ngakimina lo engufisa ukuthi ube mkhulu ngiphume yabo ngathola usizo ngaya na ku-special doctor la ngaphakathi isiphala emall ngaya ku-special doctor wanginikeza amaphilisi okuklina nama-booster kanjalo ukuthi ngibooste igazi ngoba ngisho bengeke ukuthi ngamane uqhuzuke kancane leyo nto leyo mhlawumbe noma usikekile into yabo inyama kube ngathi iyakhava ngathi iba noqoqolo omnyama lo qoqolo omnyama selizokwakhela udoti ngaphakathi mayibona loo nto ngabe uzazi ubuwena bakho uyayibona inkinga kanjalo so nje ithiki udoti ngaphakathi iyakuvuthisa kahle hlaze ngibuzelana indaba yalento ngifuna ukuthi wena since ungasayibhemi uzizwa kanjani hayi ekseni
nginayo phela arosto ngoba ilona ngisayishaya angithi bengimixa nayo yebo hayi kodwa manje ngeke ungathi mbali nakhi yawu dadweni bambambile lapho awungasumi phela ngiyofika mina manje ngila ngiyofika le ko road phezulu ko bani bo botanic hayi qala bengathi ngishaya iTB ekseni isifuba siba heavy umoya amathamba ahlanganathi kanje professor yes ukugoba kwakucosha ngathi sakaze esidala uzocosha into phansi qede kuyijob emaskani hayibo uyazizwa na omunye uzethi beqeda ukujoba zathi ikhanda eqhungisa emathamba uyezwa ke lapha hayi after that ngathona kamaphoyisa uyena osephambili kade nimdonsa nizangala ngiyatshela kade nimdonsa nimsiza uyena ophambili manje mina kuthiwa amaphoyisa kuyabaleka so abanye bagula kanjalo eguliswe yithiki ahlale phansi professor amanzi okuphuza kanayo umuntu kunzima ngilandawo sizinja silwane ukuphatha nje isigubhu nje just uyiphathele wena uphuma la uhlala khona unawo amanzi ngoba ngeke ufike la uyakhona phakathi emaskandi la uyakhona straight engekho ozomdlula ozothi awunawo amanzi uyakubona u-empty hand but usuke kushiswe lokho ukuthi umuntu ngam-organizela ngithi khona mhlawumbe uno 3 days professor ogula lapha emaskandi ongawaphuzile ngishaya amanzi angisakhuluma ukudla and khona le nkinga yomjovo uNkulunkulu akasidelelanga ukuthi igazi lethu sili-ede ngamanzi so umuntu ojovayo ngithi umixa namanzi so awungitshele ke each and every time when you get money wena ngithi uyajova shuthi igazi lakho uyalimixa nani manje nale drugs first namanzi one day angilamanzi azohlala kuwena emzimbeni akhele something that's why ke uzwa kuthi umuntu lokhekile amaphara lilokhekile ama joint akasakwazi ukuhamba yeah like odadewethu onana abashona kanjalo ama joint belokhekile bese kuzothi kube nalesifo esenhliziyo hepatitis inhliziyo iba nembu ngalamanzi keke nje ukuthi ushi drugs la manzi sinamanzi ethu natural code ngaphakathi ekhazini adala uNkulunkulu angithi lawe siwathola muphuza amanzi nje umuntu wadinga amanzi yeah so lawo wafaka kanje ngama veins aba inkinga straight kulama veins amanye aya lapha enhlizweni thina afika akheleke lapho like ukuchopha abudalela ukuthi mixane nezinye izinto meke bamixana kuba kabili kathathu umuntu egule usuke nelakhi nongene theatre operation yakhona la uyashona sukusenhlanhleni so nayi hepatitis idalwa yilokho ukujova inkinga le nto professor abantu bangithi kunabantu abalele abagula emaskandi abangawaphuzile amanzi ulimi usela umnyama kuhle kwelembuzi noma lesiqhaphu yes amazinyo ayavithika abe brown avithika amehla vela twist athi kanje ay loyo ke mfethu thona nibuka umuntu efa lapha hawu professor ngiyakutshela kuthi hey professor ngiyathanda khona uma ngihlala endlini but la ngihlala khona ngasho ukuthi ngisetshenzwa ngesikhathi professor ngiyeqa umuntu kanjena kodwa mina bayazi abantu emaskandi ngikwazi ukweqa umuntu mina noma ngasameqanga umjambo ungidlula egula iningi elako Eastern Cape iningi alinayo ngisho auntie la alinayo ngisho umuntu elingathi lizothi wayisebenza la ngizofike ngibakhumbuza ukuthi ngingane kaSibani bani wayisebenza lapho mhlambe ngakhona ongangizweli waye intshe nalo umsebenzi uyabona lonto yeah aninasizwe alinabani njengale ndimo wayidlala nje kaSili uSili wayingenabani la abasenkanhleni siyabonga futhi nawe uNkulunkulu siyabonga aza kusize nawe kwandisela ithuzo zakho ike amaso nemali mbali uyangikhohlwa nayo into engikhathaza umuntu nginemali kephi imali we celebrate ngiyangezwa bakubiza nge-celebrate ngiyakutshela nje ukuthi amaphara uyahazi uyangazi kodwa mina ngihlala la professor ungathi unemali ukudla konke kula phela ngone ngabe ngikhuluphele phela unana kwe-TV bayathuka nje uprofessor Shwelento umbali esayikhope nje professor okay ngihlala nayo imali ke endlini kodwa leyo mali mengidinga imali kumele ngisho ukuthi ngicelani ngiyothenga KFC lo KFC kumele ngibuye nalo ukuthi ubonakala ngoba mengizoziqhathela lodwa emgaqweni ngaphandle sengiphe amanye amaphara amadoda engangihlala nawo emgaqweni
ngiyothenga into yokubhema. Kumele ngibuye nalo into yokubhema ibonakale. Ngafunga ukuthi iyabhema. So nginemali ngisathatha. Abana manje ungokwami. Asibhale futhi ngaze ngihlaze ngasekhaya bebenyanyile khona kunje. Obontanga abanyanyile. Uyithatha pho indoda engabhema mbalini nomuthi baqinisekile ukuthi nomuthi. Asinamuthi. Omunye umuntu uyakudibana kanjani? Awusibekeke lapha ngoba ngiyabona ufuna ukukhuluma mfowethu. Ndibana kanjani? Lokhu dilona professor ngaqala ukumjwayela ngakho lento kuyo amanzi kade ngisahlala eHub egatini la khona ema-toilet eHub thothi ngiyokha amanzi yabo kanjalo ngifuna isigubhu ngize ngifuna isigubhu ngala lo bhuti ahlala ngakhona lo bhuti ngimqala umazi sahlala eminyango nje eshoshoba phela abaningi abantu abashoshoba la abangabhemi inkinga yiningi naye omunye walabo abangabhemi ababeshoshoba so kusho ukuthi emane ngibona ngizofuna amanzi emane ngilandela impilo yami so kuyiphara lokho kodwa akakayikhohlwa ukuthi kubani ngiyayibona lonto le uthi mhlambe ngishoda nangensipho ngicela kuyena ngiyamemeza omunye izakwethu odlula ngakumina ngingakhona ngale ngoba mengizothi washing bese ngivele ngisuke nayo la ngiyena ngale ngezansi ngiwashe ngineke la emachina judge Uma ngineke emachina judge sengisile nami ngiyazi ugwayi ngiyawuthola ngingala ngenze iwashing yami ngakulo bhuti lo ngiyazi ugwayi ngubhemisa yena ngizothiwa uyabona kade ngiqala iwashing phambi kwakhe sithi isikhatha hey come here kanjalo nginika ugwayi you hungry kanjalo kwagcina kuba i-contract hayi ngayivuma-ke nami ne-contract yakhe ngayisayina engathi usayina i-contract ungayifundanga kwakukhona pho kade usayine khona ubususayina lapho hayi ngangenza nje impilo yamanga yomasikhalobhe yokuhlanganisa wawusabheka hayi ngamthola hayi ubona nje sikade sazana kodwa ungalazi uludaba ingobani malale phenduka yena lo umalale phenduka une-clue ebhedayo unemfundiso ebhedayo ngize ngisho ngithi mhlampe ngoba futhi kuba umbhasobho umuntu othi mengabe niqabana athi it because I'm not your nation okunye ngisoli okunye ngiyakuprivate angifuni ukusho ubomgada kodwa umuntu onjalo nomuntu othi menotho azi ukuthi wena yini pho waqhubeka ngithi mengabe ngikukhombisa ukuthi lalela mina uma ngikhule ngibambe esibambe njengechwane lenyoni libanjwe unini ngeke ngize ngivumele ukuthi ungijwayele kabi ngokuthi uyangisiza ngiphume ngihamba thumela abantu hayi ukuthi benza kabi yabakhokhela imali mhlawumbe ni-100 umuntu akangilandi umuntu ubuye nami umuntu asho ukuthi ngiphice ngikho right iqalekile aphinde lamtshela abuye umuntu athi mi-100 uthathe into yakho ubuyele endlini vela ngithi zonke izinto sengitshelile manje ukuthi nje into angithengi siqabane kabi ngimtshela lalela khathi ukuthi ungithengele into zokugqoka mesixabana ma uyilahlelane ezami izinto amatula mengafika nawo wawalahla wonke hey udle neamane thini amane export cha mina mbali ngisethukile mina ngisethukile mbali athi umuntu wena uzombamba hayibo ngizombamba pho ngilandelani mase ngishiya ngikhombisa ukuphila nabantu abangebe kubambi kunze kancane nje mase seniyeme futhi yena uzokubuza ukuthi how's my operation to you kubamba kanjani nje ukuthi uyekele le ndlela zakhe engasiyo kumele uhleke hey it's nice hayibo hambela amanga umuntu akunominate akubhiqa ngobende uthola nalo ameshe nje hayibo mina sengiya escortwa unama bodyguard hayibo wayena thatha i-private jet angize phezulu ngemasikani undiza phezulu angiboni kodwa ngizothi ngifike endlini uyazi yonke into uzothini i-private jet ongayiboni welusiwe kahle hayibo nangamanga phala naphala elishodayo futha ngaphandle kwegate lapha bayadleli le ndoda mbali angifuni bekuphuca le ndoda nawe kumele uqaphela amaphara kasondela eduze kwayo angeke
uThembeni. Yena shem kubuhlungu ngoba into angenza yona mfethu professor ungibuyisela ekhaya. Izingane zami unginikile ithuba einganeni zami lo. Unginikile ithuba ungenzile nakade sebethatha izingane zami kancane. Yabona mina izingane niyachumelana nangewe. Yabona lo ukuthi izingane zami zizibone ziphansi mhlawumbe endaweni kwezinye izingane. Ungenzile professor lo futhi sonje la uNkulunkulu bese uNkulunkulu mina ubuya ngagcwali ngibona. Ubuya ngithi kla ngiyagcwala ngapho lapha hayi. Wala. Uyakusikaza. Angithi nje mina phinda suneme kakhulu kwisinto zami. Same lempilo ke ngiphila lapha endlini. Kuyimanje nje mina izingane zami ngiyazi vele zizoyibona lento ziyazi. Zijabule ziyafa kodwa ngayibiza ngayitshela ngathi hey nihlala ugogo nithi oh ma ugcine nini ukuze ukuthi uyaphila gogo. Ngoba lo muntu engenzama ngikhinya ngithi esithi toilet. Yeah, ungabulayekile ngoba wena awusesondele eduze kwami. Kanti maye ngazi ukuthi kune-man power eduze kwakho, ngeke akuthathe uchance yokuhlonipha. Kodwa wena ngoba manje usiphuka. Professor kwimanje ungangibona ngikhuluma kanje ngimincile ngiyazi ukuthi ngisayoqula. So nje as from today uzokwazi. Bakhona osisi abasebenza lapha ngizobatshela bengene kulento bebona. Ngimtshelile futhi ukuthi kumele ngize ngizokhuluma ngoNombuso Kuthanga iswanini. You want change your life. You want quit on maskandi, you want change on drugs. Lo yaphuthi leyana usile. Lo yaphuthi ufuna ukuthi ebantwini akwenze ube mumbi professor. Ngento right kumele ngabe uyayenza. Ekugcineni mase yabona uhlobo lezo ufike ikushisa abangani besitakaza kanjalo. Bazokusiza kanjani abangani usulahlo yena lo muntu. Bazothi ubune pride kanti umuntu angithi leyo hlobo yawo. Njengoba yena ejahisela ukuthi I'm not your nation. Hayi ngempela ngiyambona nami ngempela akayona ination yami. I-apartheid usanayo. Unalo nikubo. Unali kubo futhi ba right. Hayi mbalimele uzama ukuthi Hayi enye into professor ngikutshela mina ngishabalaleli nami mebe sebeyilalele into bazosho. Khona nje ongavini lalela ethi sis tetela inhliziyo shuthi lento kwangakabi inhlanhla yakho uyayibona lonto ikhona into kumele uvele uyitshele cha angidedele lento manje ngoba ukubona kwayo ukuzama ubekezela professor khalisa umndeni wakho ngawo ngase hayi kodwa uzwakala umuntu onesikhwele hayi ngoba mhlawumbe cause mayelwana phela mayelwana ukuthi uyabhema ulwa nento eright ngempela ulwa nento eright professor methadone yathengo yena professor sengishaya cabanga sengingashaya methadone yes saqabana nje ngosuku olodwa yes ngahamba ekseni ngabuya ntamba mangisena ngozogqoka angisena methadone idoso lokuqala ngakaliqede ngisho uqede nemethadone kusakhona usinthi nami wavela wazoyiphela umjendevu wentombazana ongazazi noma ucabanga ini noma kuyaphuma noma kuyathwa kanti uthola umuntu oright mbali mayithole wena uyazi uyasho nawe uyabona mhlawumbe ngaba wasithukile ngisho ustock mina bengakwazi eCape Town kodwa yena wala nje ubuye eKapa hawu kade stock ama jackets na flyer mbali hayi bobo hayi ngizophathela iphepha ngekombi sasuka la nje sasathi ubhani ngidlula khona ophindawo yami siyeshaka ishaka vele ingane ngakumina yeah sahlala ePort bamemeza ngilona phela ya flight sasihamba ngayo safika ngale sabhuka indawo yokulala ngakusesekuseni wabafonela lakhe ngoba uqonyaniswa umuntu wakubo yeah sagibela nje like mhlawumbe njengokusuka la iya ko Westwood yabo safika lapho sesilindiwe sesethwa imoto saya la it like nakhona indawo esondelene nehub le ndawo leyana ngoba lezi zama expose ama second but kodwa ama expose le mthwalo lechiswa yilabantu la ngaphandle labo ufika asikaqali ngidayisa plus ama jackets angenile lawo cabanga sibuyile thina stock sasilandela stock sesilandelile stock spectacle ebusuku oh la awushintsha impilo yakho phela lithuba lokushintsha impilo hey professor lekushintsha impilo ngazi ngafuna la ngibe nesiphamu idinga ivolovolo angasazi naye ethi uthanga ujwala khathele hey professor ngazi khona okuhlungu uyabona mina ngumuntu ohlupha kanje
Professor, it like yabo emndenini wakho ukukhula kwami ngisamncane ngisalandelwa nalezi zinto zezulu izinto engimele ngizenze uma wenza ukwenza wachaza ukuthi hayi anginqabile usamncane akakwazi ukuhlanisa ukudla lokhu kodwa sengisho ukuthi from there mina ngiyazi noma ngingabhiliveli lezo zangoma I think mhlawumbe izo zonke izinto ezangenza ukuthi ngize ngikhule ngingabhiliveli lezo zinto mina bengithi ngihamba noma emgaqweni isangoma phela sihlola ngoba thubo sihlonipha lesi sivile sizele kuwena edrobheni ungasibiza ngawusazi mina professor kuye kuthiwe impumelelo yasekhaya lami mina la isuke isikama wami mami isezandleni zami yabo so kokunye nezinye izinto uma ukebuke ukuthi why ngoba nayo uma uyakubona lokho abanye abakubona ukuthi ingqondo ikhona nansi inkinga bayibona lo anangeke mina professor ngidle 1000 ngingafonile emuva cha uma wami akalifuni into angalazi ungamele ngiguqe ngamadolo ngimkhali inyembezi ngifunga uJehova ngize ngifunge nezizukulwane sikaJehova ukuthi manje ngicoshile kodwa leli 1000 angilibamba angumuntu angiqenyanga umuntu ngoba wangitshela ukuthi imali engingayazi mina wa drink efridge ngomisa uthi futhi ngenhlanhla leyo ngiyayazi uza kuphampele kuma athi ngiyayazi into engithengile mina uyayibona lonto like noma ufika nento wena ngane izala uyala uthi sibebe right ngoba phela igama lethu nabantu besifazane leli ukuthi umuntu esifazane kuthiwa iSouth Beach yabo isibebe so uthi esicabangela amathumbe sawalethe emhlabeni umina uthini nemali noma yipho oyitholayo uyabona lonto hayi ukuthi ushunqiwe unganje emgaqweni ukhohlwe laba bajabuliswa noma yini ewutiki ekhisho wena mina njengomuntu owakulethe emhlabeni ayithi angidla ukungcola kwakho yabona lonto so ungangidlisa ukungcola wena ngompela ngixakekile la endlini kungekho ini yokuthola kumi kanje so nje ngiwumuntu ozaziyo ukuthi uthini uma isifebeza and ngifake lesi siphandla lesi bezu2 yangishaya lento la emgaqweni kwangathi sengishaya umhlahlo kagcina sengathi nguMichael Jackson hey professor ngoba lento ungakholela kuyona ikwenza ngazi kanjani kodwa ingenza nginalo lo muntu enginaye manje ngangimvakashela ngayibona lonto so okay ngithi njengoba sihlala eminyango siyesenza izindlanyana ezifikisayo lezi ngathi zasenhlangakazi so uyaguqa lezi zidla umungena ngase ngikhumina iduwa ngazi indaba mina awungazi mina ngashukhulile professor konke lokho nginomlando wakhe mina ukuthi kuyini kungani akuvume mina ngihlala ekhaya ngihambe ngekhanda nje angikwazi impela ekhaya akuvume ngase ngilikhumulile phela ngisengizolala yabo lonto angihamba shuthi ngabheda wangithuma ibhakede lamanzi ngahamba nangonyawo nasekhanda ngiqhila ngenze lutho hayi ngabuya sengibhonga professor hey ngabuya sengibhonga ongangokuba lamaphoyisa patrol ngaphakathi lapha ehapha abona cabanga babe bawuthuka abantu abeNdiya the rest amandi bawuthuka abantu abamnyama amandi kodwa leli India lami lalibelishile lithi this is an ancestors thing ayaso lento ngakhuluma yabo uthi mase sengitshela uthi izikwakwe ndoda kwangasimini yabo but kodwa yonke into eyenzeka kumina safe sayithulela umndeni wami bayilandela yavela futhi sahlangana sonke somndeni kwenziwa into ingibuza ingitshela ukuthi angiphingwanga and ngingane engaphansi kokhokhelo yayibona lonto le ngifunani emgaqweni angina future mina la emgaqweni ifuture yami isekhaya and ikhaya lami liyohlezi into engasile mina mengi away kulo yayibona lonto yazi yangithopha yabo la isingithopha isingithakazela khona ingibiza ngala koma ingibiza ngala koba ila engathi uMichael Jackson khona singihamba kanje hey prof wawuyibona nipho how uyazizwa phela professor leyanto ngoba ngikutshela ukuthi ingqondo kuba ngathi ping kodwa manje ihamba lokho okuyi level lokho kuphela leyanto ite spiritual uyabona lonto ngoba nje yakumisisa nje yebo indlela ababengicindezele ngayo phansi ngoba leyanto leya yangikawutisa ngayekela ukukhuluma isingisi ngasishayisa ngisengathi ingane encane esifunda ngathi sorry I need to see my mom now hey professor ngiyakutshela wathi ngathi now I'm going I'm going
Nathi lisindiya ngabe ngiqoqa ngiqalaza ngangiqashe ngathi ngifuna ukugida hayi bo professor Hlonile kulungile kodwa lithini lakho lokugcina mfowethu ngoNombuso hayi sesivala bafowethu siswethu uhambe kahle kubhlungu phela uyazi kuhle kwangisho ukufika Nombuso ngiyafisa ukuthi nasenganeni yakho oyizalayo dadewethu lomkhokha isibongo noma sengisilibele emdakama Ntuli awukube yilambu kini kunombani ngabe odadewenu obani kwizizukulwane sakini abasazozala Nombuso ngiyacela uNkulunkulu ukuthi lo mkhokha wokuthi kini kube nomuntu obhema drugs Nombuso especially kanje kube ubuphele ngawo kwenzekile intokazi kwenzekile intombazana yasekhaya ngawe kubhlungu ukuthi kube wena isibonelo but mntakama okwenzekile uyakwazi behlezi sixoxa nawe Nombuso behlezi Nombuso sisho ukuthi asifisi ukuthi abantu basemakithi besilande lapha so kwenzekile Nombuso nanakumina imbala ngiyacela uzube yilambu Nombuso lomkhokha uvale kungenzeki lento ukuthi kuthiwa siyalandana siba ithimba igroup awucabangi nje kwayiwena nawo Nombuso ezulwini singayithimba njani so nje ngiyacela mfethu kube yilambu enganeni yakho iqini idolo neqhakala ubhoke angangeni edrugsini angafisi Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza athi yakhalalile uthi igula la jama lichithekile awu nina bakaMbhudu bomvu njengegazi nina bakasheshiliza ngedidiko lemaholo lemhlabeli imbhedule nina bentuleba njengodonga kwela kethi kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo phansi madoda uZulu leyaduma liyazongoma engcobo abomnaka namemfumbatane nemajaha eSwatini kuzona zonke nje yifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lona ophula izandla noma ophula iminwe phakathi kwenu uprofessor ngengwaka Mkhize ngidabwa phansi kaNongoma esigodini sapha umthetho asohlawathini la kaMadlakazi mawuqala kuba ingxenye yohlelo lethu le oyethameli how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebeli MPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiye idakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani edakamizweni kodwa ke kulezi insuku sihlonipha udadewethu ebekade sinaye uNombuso sizoletha abafowethu nodada kade bephila naye ukuzosazisa ukuthi bebebambisene kanjani emgaqweni njengoba nizwa ke bonke abafikayo bamchaza uNombuso njengentombazane ebi right obekumuntu ongakholelwa kuyena ongathembela kuyena okusho ukuthi idakamizwa zaphuca umndeni umuntu obengaba yinsika yekhaya obengakwazi ukuthi makhona umuntu onenkinga emndenini akhulume naye makhona umuntu onenkinga emphakathini akhulume naye kodwa ke idakamizwa zasiphuca lokho siyacela abafowethu kwabasiphethe kwabaphethizwe ngebekhumbule ukuthi isizwe siyisizwe nentsha ikusasa lesizwe elinentsha eseyidakamizweni likhalilonda Gama lami nguprofessor ngoMkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sapha umthetho asohlangothini la kaMadlakazi ngakho ke sengincenga